riu ni magithire muthenya uria athire akiingira gitanda nake na muiretu uyo. Yes. Hau niho muthuri wakwa agurukire. Nyakuguruka Simon. Ajirire atwikire kiiba. Riu muiretu riu ni ona kiiba. Riu muhiki ni atwika kiiba. Na riu mundu ni amenya riu uri ndauma muhiki. Koguo already attack ni aingira. Nono ria riu maguthiurire meke giko kiu uguo. And then riu haria uririsagira uguo riu ugagiukira you get to yourself. Akorire muhiki akimwira either ukuje upande wangu ama ukae upande wako ama uvuke upande wangu sasa. Riu muhiki atwika kiiba. Riu hakiri cia muthuri wakwa kana ulimwengu wake wa kiroho ukagongwa na akaenda dunia ya ingine immediately. Na agiteraini. Ararakirwa na indo ataramenya ndariaga no anyita tondu riu ni atwikire under arrest ya manyamu macio riu ni under arrest koguo riu ajira nginya ngwa nacio maugire ndakari o ndagika ya mweri tuikarangite hau ri agitwira wange wana ni moka ningi ni mamukora guku nyumba gwakwa ngona maroka nginya njira ati amuoni ngimwe kajira amuoni ndera mwana wika arathie akanyitwa akahingirwo kundu akeherio kurini na ni oraga agacoka gwakwa nyumba no anyita neingi akiririo guo muthuri ucio tondu athiaga garage akarara na magui ku ringi ndimuhitirie arema Ndakugeithia wi mwega mwiroreri wakwa na murata wakwa ni ndi mwega muno marito makwa njitagwo Simon K karibu sana ndakunyita ugeni thini wa show ino itu kana platform ino itu na njuga guku ni Ngai watuheire karibu sana itanathie muno makiria ri ndunjitikirie tu ngwenderie o migunda ndinayo kana broti ndinacio kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing mbere nene ngurindikania ikorwo wi huna no ukorwo gifatara hihi mugunda ta ikemwe uguo ikaigirika ithatu hihi wina wendaga kurima twina migunda ria turakwenderia kuria Kithioko na ikemwe ngakwenderia ciringi 800 uguo na ni mugunda hamwe na title 800,000 na ungikenda kuriha o kahora no uhure namba itu ya thimu nigetha tukirikanire tuigue ni atia no ngenda mugunda ikaigire ithatu just call us ni ngukuhe namba ya thimu ngithi kurikiriria gutangatha na undu ucio ngi twina broti iria ci haria faraini o kuma tu cia 250 icio cihutĩtie rami kuririkania uguo gikorwo we hono no wende broti handu ihutĩtie rami handu ngiaka gabroti gakuwe na gakukomborithia icio no hure nacio biashara ni ngukuhe namba ya thimu undu ucio ngi ni ndiragutangathiire broti iria twina cio Joska na funny thing ni ati andu ni maragura broti muno kwanza icio ciana guku Joska na ndina broti ngire ngukuhe o hau uguo thutha hanini riu ha mugunda ucio o hau thutha hanini hena broti ingi cio na ici ndigukwenderia goro riu icio ingi ndakwendagiria 650 tondu cirakiriho hakuhi na barabara iyo ici ngwenderia 600 cash uguo korwo ni ukwenda broti ya 50 by 100 kuria Joska no ndaika nini kuma Joska town haria twitaga Ndofo-ini na ngwiraga hau he barabara ya kagwo bypass ire ranyitania Kagundo road na Mombasa road na broti ici citire handu haraihu na barabara iyo uguo ngwenderie ciringi 600 cash na ungikenda kuriha na installment ciuka 650 whereby ni ukuigira deposit ya ciringi 100 balance urihe na mieri 3 kundu kure ni kundu gukurite na njira nene muno andu aria mutoe Joska ina guku Kagundo road wahituka rwa iyo guthie Kamuru Joska na ni kundu gukurite muno just few minutes from Nairobi town na ngikuririkanie tutana kingira rugano-ini ni ati intakes ya guku they are still ongoing ndio wae muciari we hau hihi wina mwana urarikirie form 4 kana ni arikirie form 4 kana nawe mundu mugima taru by the way kwina tumia ndirona maroka guku na they are very prominent people they are coming here to know about digital marketing can you see na ni turamahe ugi ucio wothe tondu ni maramenya biashara ciothe cicokete mwena wa online we have that knowledge ni tugukuhe anything to do with videography photography film production whether weka diploma whether weka certificate no uke guku gwitu whether skills ni kureri wandu mendaga skills matirenda any diploma or certificate they just want skills no tukehe icio what we call computer applications
Ungenda guthoma about fine art, graphic design, IT, ICT, digital journalism, digital nitumite analog riu twi digital. Ona watu gwika journalism wika digital. So whether digital journalism, just come here. Whether diploma ya IT, come here, certificate, come here, nitugukuoya. Mundu uranyitire kuma D, don't stay at home. No nage korwo ndunagia grade njega, ukahaha ugie na skills icio nituguku accept. Na the best thing about us ni ati nitukwa adviceaga, twaguthikiriria tukakwa advice kirio gwika, no na warikia tutiguteaga, nitugukuonia njira. So come here, we are professionals, we deal with professionals, tugufundithie na we upate tu maisha mazuri. Namba ito ya thimu ni 0724333313, 0724333313. Yes, riu muthenya wa muthe ndina rugano gwenda tuthikiririe na mutumia wa Jerera, na oho nenyendaga kuga ati maundu maria muiguaga agenia kwa makiaria guku kana taru maundu maria mukuigwa thini wa rugano ruru, mumenye ti murugamo wakwa ni ndita Simon K, na ti murugamo wa platform ino, ni murugamo wa mugeni wakwa. Mwitikire ndimu introduce riu atugeithie maritwa make tucoke tuthie na mbere. Karibu sana mugeni wakwa, rora kamera ino mageithie mere maritwa maku tucoke tuthie na mbere. Nda kugeithia mwiroreri wa Simon K, ja maritwa jitagwo Mombile Nana haria YouTube na ana mama Shem demotumia de ama mother of four na demotumia marriage. Okay. Na ni de dugata ya mwathani thiine wa nyimbo cia kugoca mwathani na ona thiine wa kuhunjia. Man ordained pastor with the Redeemed Churches. Okay. Na ni ndakena ni gukorwo hamwe na ithuĩ na inyuĩ. Ndamurehera rugano ruru, maybe ti uhoro wa guka kuga more about my life, but maybe kiria gitumite Ngai areke menye maundu mamwe kana ngererie maundu mamwe ni getha ni uplift mundu uragererwo undu tocio na ni arona hatri hope. Ni getha ni ku encourage we orona togiruta muoyo. Actually ni ndorete ngona andu ni mareruta muoyo muno. Na warora ringi aicio iria aratuma mundu erute muoyo, ukona ni kaundu tu angiahota weterera ahie. Kirikaniro gitwiraga thahabu njegero igeragio na mwaki. Na ninyonaga handu ha, sometimes I love to say that allow the process of God. Ninyenda kwira mundu ugo, allow the process of God. Todo process ya Ngai outcome ikoragwo iri rwimbo. Ekuo ndarutire nyimbo iria nyinaga jitagwo Mombile Nana, na nikukuheaga wira nega go strengthen, because the Bible says people who know their God shall be strong and they shall do exploits. Ninyendaga kwira mundu, if only you allow the process of God, you shall emerge as strong and you shall do exploits. You shall do exploits such as testimonies, songs, na no urugame otahaha ndugamite thiini wa platform ino, no o encourage mundu, no shokie mundu moyo agithi kwiyuraga, no umuhe hope, na no umuhe ihinda ria kumwira undu cia kuonaga tota guthii through kana tota kurugama, no urugame tondu makwa ni marugamire na magitwika wira, magitwika nyimbo na magitwika wira muganu waku gati Ngai niekaga niagaruraga, but then you have to allow the process of God. Thank you so much. Ni gwenda twambiririe rugano rwaku tuke ugo tukumenyete. Hamari twajitagwo Mombile Nana. Mombi aciarirwo Nyeri Teto. Agaciarirwo kundu witagwo Githuri-ini. Mucii witagwo kwa Kiagayo, na ni muthuri witagwo Lenana wa Kiagayo. Okay. Mena mutumia witagwo Jacqueline Wanjiku. Ngagithomera ku, gathoma kuma class 1 nginya class 8 thiini wa Kihatha Primary School. Okay. Gathomithio ni arutani. Gacoka ngarĩkia guthoma ngathie thukuru ritagwo Gathungururu Girls Secondary School at Mukuru-ini. Na gathoma form 1, form 2 Garwara. Okay. Form 2 Garwara. Na form 2 Darwarira niho ndokire tondu Gathungururu Girls yari thukuru yari na CU very strong. Actually we gotten people who strengthened us so much in Christianity, so much in faith.
area edwarite ginya thaa ici uguo, and I always say that kirikaniro kia Ngai kiugaga man will not live on bread alone but by every word. Now then the Bible says you cannot please God without faith. Koguo nie motorere wakwa kana about maybe even my health or maybe my life, my marriage, my getting kids. Na anything of me in this, under this sun, it has been a testimony, and maybe na faith iyo yakorirwo ihanditwo thiini wa muturire wakwa ni undu wa uhoro wa honokio. Tunabere Riu dauma gathungu ndathi gathungururu ni ndarwarire. Kirwara we tare itheru uguo malaria. No ndacoka ndathie ngithie mucie na mami akiona tucuthiririe ni atia gwathiaga. Amenya mucie tita tene titoria riu tuonaga tu emergency na mwana ukambia kuhanyuka. No athiaga gacuthiririo kana kaheho uguo kana ki oguo no ucoke uhone. But then yari ndwari yathire zaidi oria tweciragia tondu ni ndatwarirwo Nyeri Provincial General Hospital na meciragia ni meningitis mageciria ni maundu mangi, and then Yohana ta muiritu uguo mundu ni eragwo maundu maingi, actually wikaragwo maundu mangi ona we otoi ndukinyete kurimo, no tondu we muiritu ni wiragwo maundu maingi muno, of which undu uria wariho it was simply cerebral malaria, lakini ni mathiete muno tondu kuria gathungururu ni kwari na exposure ya shingada. Riu ni athiete muno. Riu ndathi guthondekwo guo ri ngiheo dawa ningi na shindano. Thiini wa kuheo dawa na shindano ri ni ndaikarire General Hospital like mieri 3. Koguo through the medication maguru magikua. Maguru magikua riu gugituika ndirathie ringi ni undu wa shindano to ndathecetwo shindano excess. Ugicoka gutuika naguo rurimi naruo ni rwa kwama. Gukwama atia? Gukwama riu rurimi rukiremwo ni uria uguo riu turaria ndaragia ta mwana uria ruta kwaria. Oh, okay. Riu nake mami ri uria arona murimu thiete ri, and now you can just imagine I was the first born of my mom. Koguo mami ni okaga na gatinda akirira hau muno. Nyina wa mundu ni mwega na aritha. Koguo mami ni okaga na gatinda akiririra ha. O hau thibitari. Na ni ndonaga rimwe ni aringikire. Tondu riu murimu wathire ugituika ginya kwi hindi ndiathamia kanua njathamie kareme ni kuhingika Saimo. Njathamie kanua tu ginya riu ndagitari cirio ungiugeria kuhinga gatingihingika. Mami no arona kwi hindi igukinya ya kwihinga ukehinga ukageria gwi compress na mino arona ukageria gwikunja riu gikihana tari kiundu gikingirira tari kiundu spiritual. Wanyita ugicoka gugakinya kwi hindi ukuruta rurimi ukaruruta ruothe ukaruta fiu. Riu maundu magicenjia. No macenjia ri Ngai no atumaga mundu okiagwete kiugo giake handu. Because the Bible says that when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises a standard. I always believe that Ngai no atume ona kana kanini thiini wa situation na goke karehe. So Ngai na uhoro wa kuhingia ciraniro ciake akirehe. It was just my aunt na andu angi magiuka makihoya gitanda-ini kiu, na riu ni gwatuikite situation iyo no yithamirio General igitwarwo Mathari Hospital. But then moka mahoya ngiambia ku recover immediately. Ngiambia ku recover. Ndambia ku recover ri ikirutwo mucie gitwarwo gigithio guo rikafite ndiaikarire more than maybe ndiaikarire riu ihinda ringi inene ndatwarirwo mucie. No riu mucie ni gwakinyaga handu maguru ngiheo miti ya guthie. Wanyita. No Saimo haria ndathiira secondary nigetha njike kigeranio gia class 8 thie secondary. Kuna kwa ndagwa kibaba. Ndagwaga ngerigwo. Ukagwa mathaka no kagwa tuku. Rumai Mathari mbere kuona etiria andu itura moke maikareha. Marore niki. Toni amakire muno. Ngikigwa riu gugituika riu haha ndarwarira ndahonera ri. Actually ni ho riu ndaguthirwo ni kiundu giki gia kugwa. Nwanyita riu murimu wauma mwiri woka watu akunundaga kunguithagia.
riu nona ni nguruto thukuru wa secondary wa boarding ndungikara kuo hana uguo ndaruto ku secondary boarding ngirehwo thiine wa thukuru ya na kugu itu gicagi itagwo Muhoyas High School ikoragwo hari Ihururu. Ndathie Muhoyas High School ni ndagithiaga riria ndagwo tuko ndiguthie tondu ni ukorwo ri angitekanwa muno ndiathiaga thukuru hindi iria ndagwo tuko na ngigithoma na mathina na ngirikia ndarikia ri murimu uyu nduri urandekia and then ndari muiritu mwega koguo ungindora utakumenya thina ucio ndungimenya. That was back in 1997 98 99 riu gwatuika January ni nguka Nairobi my auntie akinjoya riu kuria ndira survive na ndawa ingi cietagwo Phenobarbs cia toro cia kugirio collapse ugwe. Phenobarbital ni cia cimanagagi kiria yes conversions icio riu ri nicio ndamanagagi muturire nacio na riu ri ta muiretu ri reke tugi anake ni marakwenda no matiramenya ni uguaga no ni marona mundu ungihikio kana mundu uguo ungikiendwo riu tondu twakiri na guka hau uguo guka ni anjiraga atiriri mubi tondu ni urona uria hana ri na anake aya matiramenya ndungihikio ni mundu riu tondu ni uguthi kugwa gwake ri ukwenda wigirwo machine haha utumage iraka nayo riu ndarora uguo ri ngiona kuringana nie ndamuonagia ndionaga ucio wa kurwara tari undu no riu ni ndambagia kuhuthia na kuona tundu tu aranjira tatari ngona ningi ni anjokia kuria muno koguo ri by the grace of God maybe I chose to rise above the challenge na nikimanage bado hiyo ugonjwa na dawa ngioka Nairobi. Okay. Ndareho ni my auntie Nairobi. Nituoka na my auntie Nairobi. Natuoka na my auntie Nairobi ri. Kiundu kiria gia kugwa ndirakiririkana but then gitirapia muno. Gitirapia muno. Riu ndoka ngigikora muthe. Ngigikora mwanake tugikorana na mwanake. Arutaga wira guku na ndareho guku. Actually dakinya town. Niwe waheirwo nguo cia kwathia njigire rumu ingi tondu ari a close friend of my aunt na mari a kanitha wa Sabbath so ari uria mwanake uria wendagwo ni employee wa gutumwo na ni wa kanitha riu twacemania nake ri akirwa njigire nguo haria ndikomaga riu mami witu agigicoka na Nyeri toni andigire kuku Nairobi riu uguo niguo ndoka Nairobi Saimo. Okay. Riu mwanake uyu wanjigira nguo ri niwe ugutuika muthuri. No ugutuika muthuri. Ni ukinyete miaka yako hika? Dikinyete I'm around 2021. Na uri umenye atiriri Saimo. Nona gutire mundu ungitwaria nake Nairobi. Na nona atumia atene ni matuhingagira muno kuria icagini. Riu koguo uyu ndacemania nake. Ucio riu niwe turaga nake kinya umuthi. Okay. Though ni tugucoka tugere mathina maundu maingi riu maria tugucoka twarie nawe haha. Riu akinjigira indo na tugikiambia ndugu tukiambia orata hau na mwaka ucio ugithira ndareho kuma Nairobi ndari muritu. Mwaka ucio warituhira ku mwanake uyu wanyonirie haria nguo ikoini uguo riu woka warituhira guku. Yes. Niyo ukabare kuma Nairobi wari mdesire warituhite wigicagi. Asha. Okay. Mwanake uyu ndareherwo guku ri actually uria wetagwo trustee wa employee eragwo atiriri oya nguo ici cia muiritu uyu uthi umuonie haria guikara umuonie haria arikoma wega mwendare na kwario ndiorata okay kwario kwandike kada gutiario kwandike but then it happened. Okay. Riu ukeni na mieri kenda riu kuma January ndareho ri mwaka ugithi guthira mweri wa kenda ri tuendelee tu ndari murito na ya 2000 twari na our first born Kairetu. Now she's 26 years she's working. Riu no akigwa Simon ndatuika muciari na ndatuika muciari ri tutiari kindu onaki
riu ni hindi turagura kinya ona gitanda ni hindi turagura stool ni hindi twetha nyumba kawa ngware riu ni hindi twathie riu tondu ni ndona ni ndakuhiriria kugia ri riu ni hindi twauma kuria tuhetwo gwa guikara kuria Barclays na kuria Barclays Ngong Road. Okay. Riu ni getha njuke ngire mwana nyumba na guku kwa muthe riu agikiorganize gitanda ki nyumba riu tugithika wa ngware and that is where we started our marriage. Githie ngigira mwana hau. Okay. No ndagia mwana Saimori. Uria muhiki mundu ainukaga nyumba na mwana ari mucie iriri. Ni ngugwa ringi na ndiri ndagwa ndi Nairobi. Okay. Ni ngugwa. Na ndagwa ri ndierite muthe kindu ta kiu. Ndamwirite ni ugwaga. Ndiamwirite tondu mautimo maundu maria ndaigaga mbere yakwa. Ndokire nie ngikire na ngitu ucio ni undu wathirire na ni undu utari wa ti undu wa gutinda uigite mbere ni undu wa kuigana guku guthi. Riu koguo ndagwa ri ndakorire ndokira ri ndakorire anyitite mwana uguo amakite. Ndakora anyitite mwana uguo amakite ri ngirigwa atiriri nao ni dawa ndire na dawa ona ni ciariganire tondu ndonire kiundu kiu tagiathirire. No ndokira ndakora anyitite mwana athie ni ndeciririe maundu maingi muno. Okay. Na ngeciria atiriri go overcome undu uyu atia. Na riu guku niko ndiragwira. No thiini wa uhuthu wakwa kana o uria ndoiri ni ndoi kwira Ngai ati tondu ugite ndukaheigeria itakahota ri njehereria murimu uyu uhe ungi. And it happened. Wari mwisho wakwa kugwa. But kuma hau uguo tondu no nginya ingiagithire nginya nire nginya riu hau haha ndi. Murimu ucio no weherire kinya umuthi toyo. Na wehera ri riu ngigia na mirimu ingi yaikaraga mwiri ino ndirathumbuka ndio very weak ndirenda heho wina ati njehererio uyu uhe ungi ugite uhe murimu ungi kana uhe mundu ungi. Ndendaga Ngai maybe in my own understanding da understand atiriri maybe okay in my life I've always taken things positively and always believe something that has been somewhere or maybe something is always somewhere because of all things working together for good. Kurio mission ni Ngai enayo na murimu uyu. But now this one is not suitable in marriage. So Ngai akoro no nginya ngoro ndi murwaru ni undu wogoci wa ritwa riaku uyu ndingihotaniria na mwana to ndiratigwo nake nyumba koguo he murimu ungi. No anyita koguo ndikuhona no ucio naguo wari mwisho wa undu ucio nginya tene na tene nginya umuthi. Ukiehera wehera riu ri nituoka uthuri twaruta kwa my auntie. Riu nao yana like 5 years mwana agithie thukuru tukirera mwana. No riu haha miaka 5 uguo ina kihiko-ini ri niho ndonire scandal ya mbere Saimo. Niho ndonire okay we were married young. And that is why jira mundu atiriri he mundu space ya ku grow tondu twari anini but then it was a process or maybe it has been a process to our lives that we still hold to each other but then there has been challenges that most likely targeted to split us. We have gone through too much but then we are still together to date. But then doesn't mean that things has been on a silver platter. But then we have persevered, we have fought too much. No anyita. Riu muthuri ni ndareherwo scandal ya mbele tondu riu guku ndina mwana ndi bise ni ajigira gatuka handu no riu kuria wira-ini ri ni gwatwika atiriri kuri ni kwa yo ngiri 300. No anyita. Ciaria mwene okay my aunt augire ciari cia wira o ciyu ciyu na riu ciyu ri gugitwika riu aria mari kuo muthuri wakwa gitaranirio kuo. No anyita. Riu hau neho tugukinyagira weru wa mbere na maundu maria wonaga maundu maria ugaga mario hetukire marito. No anyita. Riu kogwa thigari ni iguka ciarure nyumba ciage nie ndi hau duka-ini no riri ndigucoka ndeciria atiriri ati muthuri wakwa ni aguthie aikare kibera for 21 days. Wika atia athi tondu ni suspect ya mbeca icio cioyo. No anyita. Na riu tondu ni suspect ri
maundu maria matanjirire ni atiriri muthuri wakwa nionekete aingirite ku wira-ini na mundu utamenyekire no. Kuna kitu nilikuwa na kuna kitu nilikuja ku realize, sikuwa nimejua ya kwamba maundu maria njiguaga makoragwo ihuka-ini ni ndambaniriria namo, koguo ndieciragia. Koguo uyu ni amenyete riri, because they used to work at Hurlingham. Riu ni amenyete uhoro wa kuma na hau nja akona kairitu kega, na riu nona ni ndirakimukenia tondu riu ni thamirie gikeno he mwana. Riu koguo muthuri ni amenya gwika atia kwiyohoraga no anyita. But then yeyohora ri ni utuko ndokirire ri ngikora muthuri ndari gitanda-ini. And then I told God, wherever he is, Father, show up. Just that. I didn't know whatever that would follow itakuwa ni kitu mbaya. No anyita. Riu rucini nguricokerio ena figu moko na ngari ya thigari. Ona uria ndauga ndarokerio rucio ena figu na ngari ya thigari. Magioka makiarura nyumba mationire kindu, but then the case went, ilienda kaingia jela 21 days huko nini inaitwa Kibira, na niko na mtoto kwa nyumba. Sijaiona kitu kama hii. Sasa nimeondolewa hata sasa mzee kwa nyumba, sikufikiria kuna mambo sijaijua inaendelea, unaona. And we suffered because we sold up to something, to the last coin. Kila kitu iliisha, and then tukaenda ushago kwao kuka. Yes. Tugithie kwao goikara. Na riu undu uyu wa koso ni anti yako. No anyita. Koguo ni athonia ya mararua na mwana. No anyita. But in the real sense it was not atini athonia marira. Ndirada ukuonia attacks cia muturire, or maybe cia marriage. No anyita. Riu ataki ya mbere ya thie ni iga wa kirima cire na uyu gutire kindu twatigirie nyumba na twari na indo na twari na kinya plot igiri Gitengera. Those years of 2004 hizo vitu zote zilikuja zikaisha, unaona. Kuna kitu na okay, I've come to realize or maybe learn through the mistakes that you have made in our marriage. Through every mistake has taught us, and has taught us dearly, unaona. And it has costed us, unaona. With my husband we have learned through our own mistakes, cause kindu kiu akoragwo nakio nikio kiingiria nyumba thina uyu wothe. No anyita. That sexual sin ni ingiria nyumba ki attack na yoka yakatia ya bura nyumba ya nina kila kitu na twathie gicagi tutari kindu. So now when he is carrying me to the village, riu menye andu ao ni moe ni andu aitu maramutosha. Koguo ri ni ndathie kuria hana muchukiwa, but then ndieciragia uguo niguo. No riu mathie kwambia bara nani anyita Saimo. Koguo ndathire kuria gukigia na misunderstandings, na hindi yo ndathie mucie ndina ndenge. My second born, he's now at Kikuyu University. Riu ndina ndeo, riu koguo ndathi kuria. Riu mwana ucio twamugia naruo na maundu maingi, ni ndathie ni ndatwika introduced kwe mugunda kwiki, unaona. Maundu macio magigicoka Ngai akirehe mundu ungi agituhoera. Actually o mundu tu agioka akiona maundu maria turagerera. Those times I did not know whether they are attacks or maybe spiritual battles. I didn't know about them, but then I've learned through them the hardest way, through experience. Agioka akihoya na ithui, na hoya na ithui, maundu mau mothe magithira magicenjia, na tugicoka Nairobi ringi. Twacoka Nairobi ringi ri ndiamenyaga ni undu waingira thiini wa muturire wa muthuri wakwa. So now it's a demon and a strain nayo. Ameanza ku strain na demon ya last sasa. So mimi sikujua hii kitu si ati ni ya kuasha tu hivyo, kuza amepitia kitu ya kwanza nikajua ni ya kuasha, but hakuashia hapo. Sasa tukakuja, and then troka nyoba akiadade kwa kundu kungi, adadikwa kundu kungiri muthenya umwe akitiga wira kundu kuu andikitwo. Na riu tondu nani riu ndoka ningereire maundu riu ni machugire, na riu ndi Redeemed Gospel Church kwa Bishop Arthur Kitonga. Actually ndathia lunch hour, morning glory na keshas. I was always there ligeni worship team. Riu ni ndathire na ngigira kanitha ngigira na maguru meri. No anyita. Riu ri
o tuikarite ri ngimenya atiri riu ndamenyete kuhingana kuhoya koguo haria wira wa tuthika ri riu nie na nie nguthie kirimaini Heaven's Gate thiku mugwanja. And that is how we gotten the next job, our next job, of which ni wira wari mwega, no andikitwo na certificate, no wari wa andu mari athomagu, but for him he qualified only by a certificate. Nwanyita riu twaingira wira twaikara wega, twagura indo ingi, twagura nginya riu ngari, twagia na indo na muturire wacokerera na wagira na wagacira Simon. But then hari undu nyendaga kana kuringana na uria maundu maria riu macio nyonete na makihappen. Agikorwo nduku manage demon ume manage no wathie levels, regardless of the levels irio guthie thiini wa tonga, no igukuharurukia ringi God na deal nayo. So the same thing muthuri wakwa riu ningi ni acoka rahaini na acoka fiu. Hindi yo ndi thiini wa nyumba, hindi yo riu ni thiete na Ngai na my vast ke riu nie ni ndathire kanitha ria ndonire marriage anga ni ambia kurituha na ngiona kwina challenges, ngiona ti uria ndeciragia, ngiambiriria kuona ni etwikire battlefield, koguo nie ngithie kanitha na ngetulia ko kanitha-ini, ngithie ngetulia kanitha-ini. Riu riria twatwaranire ngigwa riu temperatures ni yuhire na riu gutire ikarika ri na riu hindi yo ndina ciana inya Simon. I have 2 boys 2 girls. Hindi yo marriage ito ina ciana inya, that was 2016. Gugitwika atiriri ndahoya ri ni ndarire Ngai atiriri, actually ndiamenyaga no ni nderire Ngai he iria cia bararaga muno Ngai no orengaga na he iria nyihaga muno baba no wa bararagia. And then I was praying like that fasting, but I didn't know the results. Riu ndahoya uguo ri gugitwika wira-ini na tondu riu okay, kuna vile mwanaume anachejingi akianza hizo vitu, they become so cruel and unfriendly. So environment ya marriage ikakuwa so unfriendly. It was riu ningi ngigia ginya pressure, ngigia ginya high blood pressure, ulcers ikingumira, ngiona ni ngukua ndina ciana inya na riu ni ndirarigwo ni gucoka kana ni kumanage guku kana ni guthie na mbere ndeka mathabu macio mothe, ngona ndu ria muhuthu ni kumanage guku marriage ino ni tukumanage by fire. And because kwina hujia no ndirafundithio kuhoya, no ndirafundithio kiugo na no ndirafundithio horo wa faith, no ndirerwo there is nothing so impossible with God. No ndiramenya as long as ni mimi ita work out. Riu nake oria ni athire riu agia nginya na peer pressure ngiri mahana riu mathie na gaskudi kagia thuri mare makurema. But let me tell you, oguko Nairobi. So right now hede yo mararema oguo ri mimi niko redeemed, bado ni muombezi, nikakuwa mpaka muombezi, prayer warrior, and even today I love to pray. Muthenya oria ndonire ni akinyire heights, githie ngira Ngai no regaga he iria cia barara muno na iria inyihaga nowe wa bararagia. And then it was very painful. I was paining, I didn't know what to tell. Leo nao in-laws ni matwikire unfriendly, ni matwikire ke ni undu wa scandal ria ya mbere. Koguo ri na ndona ndacoka kwi mamire ndandeithia no teithio munene. Koguo ngimenya ngurira na kwi Ngai na ngurira fully, and we will solve this together with God. Ngai akimucokia weru-ini, ndiamenyaga uria Ngai agwika, no wahoya njuga mundu atigire Ngai ni amenye ria kugera, ni amenye uria gwika. Ugitwika kuria marutaga wira ni kurenda kurinovatwo na andu aria machunjirwo magukorwo mari nja ya wira niwe wa mbere ari inclusive wa andu aria marutirwo wira-ini. Koguo riu ni atwika jobless, na atwika jobless ri atumwo Mombasa agokerie kirabu kingi kirikuo ni murata wake amwira hena wira muoneku, athiokerie kirabu kirikuo nigetha riu ethe wira kuona nie ndi Nairobi na family. So akaelekea Mombasa. And let me tell you Simon, athie Mombasa ni ndatigwo Nairobi na ciana. No riri kiria kianjikagira kiehari, I know Mombasa it's another zone depending on maybe matters regarding the spiritual things or spiritual battles. Oyo ne muthuri na riu ni ukinyete handu ha kumenya this man niwe umuhoyagira, you monitor and monitor wherever he goes and you keep interceding for him. Koguo riu kuri athiere itawe dramenya ni ati areka, no wori yakwa ndiari besha muno. Wori yakwa yari riri
ako mutugo uyu ndatigite na ni athie nakuo kuria, then I don't know the outcome. And then the outcome was thutha wa thikuyo cigana ona, or maybe in a due time of 2 weeks, athire akiingira thiini wa relationship. Na riu ri manager uyu akora guku thiini wa resort iyo itagutinda ngigweta haha uguo ri, akorire andu a Mombasa no ni marona nioka ku overtake wira, koguo matikumwira matiramwenda no makumuigirira a battle. Spiritual. No anyita. There are people who will not tell you toka hapa, but then they'll fight you the way they know. Riu ri mundu uyu areciria ni muiritu ona guku ri, it was a setup. Mundu uyu arona ni muiritu arona ku guku results ino relationship nake, na ni abia relationship nake. No anyita. Tondu ku explore guku ri na kalast gaka no karia katia no karamuthumbura. Riu ri within ihinda ria gukiumana na no endikire kuo, koguo cira riu no amenya riu mundurume akiri wiki ndungimenya ni tumaundu turi kwareka na nduri hau uguo. Riu ni magithire muthenya uria athire akiingira gitanda nake na muiritu uyu. Yes. Hau niho muthuri wakwa agurukiire. Nyakuguruka Simon. Gukoma nake to ni aheaga story. Uria mundu riu mwakoma na mundu aririvagi akarikia. Muiritu ucio anjirire kuringana na ndeto iria we anjiraga. My husband. Anjirire atwikire kiiba. Muiritu riu ni ona kiiba. Riu muhiki ni atwika kiiba. Na riu mundu ni amenya riu uria ndauma muhiki. Koguo already attack ni aingira again through sex. This is the second time. Dawa muhiki umake. Mimi niliona mimi kulingana na mimi na vile ananielezeanga na vile tulielewa. Ni hizo spirits za huko. Si unajua inatengenezwa kama mwanamke and then wewe unaona mwanamke. Kumbe ni setup. Hawa wanajua watakumaliza kupitia that woman. Oh, tajini huo. Yes. Ruadhi ya koma nayo. Koma na jini. Yes. Na rauga ni muhiki. Kale muthaka atia. Ni athaka. Ni athaka. So, woga mathie urire. Immediately. No marauha na haha gikinya githe ndarakirora maybe mwiri muhiki uria muthaka guku uguo. Riu mathie urire. The moment I release. Muhiki akua. Ni kiiba. No ni amwirire either ukae upande wangu, ukuje ukae upande huu wangu ama ukae upande wako. Sasa mambo ni magapi? Ni mawili. Ndareria hau wega. No ria riu maguthiurire meke giko kiu uguo. And then riu haria ulirisagirwo riu ugagiukira, you get to yourself. Akorire muhiki akimwira either ukuje upande wangu ama ukae upande wako ama uvuke upande wangu sasa. No anyita? Riu ko unita kuga atia wingire othamaki-ini wake kana wihande wega korwo ni othamaki-ini waku wifamu. Riu ariki uguo niguo akuire. Riu muhiki atwika kiiba. Riu hakiri cia muthuri wakwa kana ulimwengu wake wa kiroho ukagongwa na akaenda dunia ya ingine immediately. Na agiteraini. Na aguteraini. Aguteraini yake atia? Aguteraini. Riu ri arona andu othe ni makwite kuu. Koguo andu othe akuonaga maitho mayo uguo marona riu ikarite hau. Riu ni ciimba. Unajua sasa spiritual world yake imekuwa attacked. Amehamia ulimwengu wa giza sasa. Unaona? Because the moment they attack you, wanabeba hiyo sasa, wana operate sio wewe tena, unakuwa hizo roho ndio zina operate ndani yako. Akiambia riu kuona mbeca ni maratathi agigitarura iria ciothe ari nacio. Na riu tondu ni undu nda expectaga kwikiroto ndarotete Simon. Na ni wega gukorwo muhoi tondu Ngai ni akwiraga. Tondu Ngai akwariirie ri maundu maria mokaga uri andu maramona tiguo umona. Kiroto kianjiraga atiriri, akanjira Mubi, kiroto kiria ndonire, akinjira mimi nimefungwa sana sana sana. Na nimefungwa sana. Lakini kama utanifungua, kwetu hakuolewangi watu kama wewe. Lakini ukinifungulisha nitoke hapa,
akihingurira nyumba akinyonia indo ici ciothe iri guku ni ngukuhe no anyita koguo ni ndamenyaga kwi hope ni kiroto kiu ndona nona koguo riu nie riria ndaiguire riu na ni nda expectaga kindu ta kiu ndo ndamenya jama uyu athie guthaka na hiki Mombasa ogwa hakathaka na Nairobi ri ni ndiramenya the outcome tondu ndaigua ngite to story wanyita riu akihurira thimu wamenya ni tene mbere ni ajiraga bora unaomba hivyo sana yani ni aturikite ni bia ni drivergi ni aturikite ni bia akajiraga atiriri urahoya hakuhi obomoe gorofeno oi na nini nguheaga kila kindu na mimi atasemangi baba wetu aliye mbinguni so nidamenyaga kama nidamenyaga okay unasikianga unaona leo kujira ogwo ni gwatumaga nie hoe piu koguo na maita maigi ginya ngiongithia mwana wa kana ni ndiari na iria tondu ndaturaga kuhoya na kuhinga tondu guku ni gucacire ciana ni inya ndirarigo kana ni ikonia ka citwaragwo ko ndire wira the housewife kondrarigwo kuma guku kaba ku manage kina ndiretikia ngai to ku manage guku nawe as long as you have power to ku manage ku ii demon ya huku kwa nyumba is manageable tono muthuri uyu kugaru no nyihie but then I didn't know the process diamenyaga weta ngai wetaga mwaki diamenyaga riu nona ni athie riu ni ateraini eko Mombasa wanyita riu ajiririe atiriri akihurira thimu ni akuhota kuhurira thimu ni ahurire athiaga agate anina ndaika 5 ri haria kwiguira ri no amuhurira thaingio kaigua tiwe mimi sijui Mombasa ni wapi sijawaienda huko hakuna mtu ninaweza kumwambia maybe fanya hivi ama hivi yeye mwenyewe niambiriirie kura urakora ataruragire ki ndari kindu oi kuria kiri bairwaga ni ciekire ati thimu hihinya ningi akanjira ni regire ningi yani ekaga tundu nona tatwa muguruki arafu muthuri wakwa ni ndiamenyire roho ucio uri uparitaga aiguaga ruga ginya cia kinjaru na gikapa aiguaga mitambo yo aciguaga atari nomo akiri ru demons icio cirakigwa ruga aigua ruga icio riu ni ri gikira kwa bahati njega ri mami ari guku mokite cira wa baba mokaga guku tauni baba ari muthigari tene riu ni mokaga cira ungi wari wa andu aria mohetwo hindi ya mwa Kenya koguo my mama ari around ngimwita ngimwira o mundu ni arianirie kuringana na uria ndiraigua cio ye akinjira akihurira thimu imwe akinjira mama si unaobanga riu ni muthuri wakwa ajira yagweta mama si unaobanga sasa uombe sana siku zuri na ngimenya uyu ni akinyire maundu maria ndiretigagira ni mahanikire no anyita gira ngai dio urio gwika no ngai ndagwitia tu o nyumba mukinye tu nyumba tondu riu ndauma guthi kumwetha ndungihota kumwetha ni mundu urora ginya ni aragaga ku no ni ajiraga akahe story akanjira athia ginya ugo nyumba akaigua niguo kuo akahura na bara nene araraga akihura na koguo ndakomaga thiko icio nigetha akinye guku Nairobi akinye kuria ndi araraga akirwa na indo ataramenya ndariaga no anyita tondu riu ni atwikire under arrest ya manyamu macio riu ni under arrest koguo riu ajira ginya ngwa nacio maugire ndakari no anyita nikambia Mungu ate wagwana maugire ndakari ajiraga oguo na ndariaga agatiga Saimoreke nguhe story riu ri ngira mwathani atiriri muteithia kinyeku nyumba guku Nairobi wanyita muthuri uyu okire na mbathi 3 cia Mombasa tondu araingire no aigatwo ni manyamu macio akeranga mbari iri rugame ikamucukithia hau makamurihia hau akora agacoka akauma akaigatwo akathie akaingira ingi manyamu macio rira mariuka mamukore ningi makamuingatithia ningi agacuka akora koguo kire na ngari cia Nairobi ici na ndokire ona nguo ndokire ona ki no riria ndaiguire aringaringa nyumba ngimuona sasa nikashukuru Mungu kajua vita ni rahisi sasa ako hapa ni guka nginya nyumba okire akinya nyumba hwaini nabitie thabari ajira ngabitia ngarucini thaa 11 tondu bare nona ni cacire muno kuria mukawa-ini ne wiki ahetwo nginya karumu riu kukurahurwo guothe otukwarara haro na manyamu macio ndathi indo njirite ni mwagurite ngari ndathiete nayo acha ndathiete nayo actually atigite guku
atigite guku parking ndathiete na ngari Mombatha Uguo ndathia no nie ndie athiaga wira no uri ungitwo wira uthie koguo ndui ni kukurara ndui niki na actually ukuhaica bathi nigetha uthie urani kuguo kimenya kana tuguthamira kuo kana tutigwika atia ndanyita koguo na ndakindiritie wira-ini ndasetolite athia tunganitwo nake Saimo no anyita ya ni irie ndanaigwo ndanaigwo athire amukirwo ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti ndinacio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area, na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku aikonu wendaga gwaka handu tamucie handu hega, handu ngisetwa family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni ndronie ni gukurite muno tondu actually gutire kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina mafegi gutire fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Broti ci ndakwira ni ciringi milioni 5 peke yake, na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno. Uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo iria ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa ira ikuria ni mikawa miega ungithiaga ma gardens, ungithiaga kahore na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari. Ni njui ni ukuonio mbica icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724 3313 nigetha twariririe tumenye uri ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku, handu ungiseto family yaku. Gitengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana. Ure nioka okari gieterera jone uguo nguiguana ku kaniki twathia njira ati mam sasa si unaobanga akiririkana ni kuri muhoyu ko mucie no tene ni anuma mahoya macio ni anuma muno akinjira sasa mam si unaobanga uombe na uombe sana sikuzu kimenya jamani area ni irie ku no rugira mwathani undu wa mbere kuria kugera dioi but Ngai munyite ureheha haha nyumba wanyita okakinya nyumba tukorire na mami na nitwenda ni nderite mami ngimwira ukai uria ndaigua ng'ania ri ndina muigwe sawa ukatuone tondu ndetigira ndakagore nyumba nyika no nduramenya uria hana ndetigira ndakagore nyumba nyika riu ri atukora ri ngona arageria kuririkana thimu uria hinyagwo riu ndara riu ni ateire biu Saimo ni ateire biu ageri kuhihinya thimu riu ndaramenya ni naku ukona ni ara restrain kumirora nginya ndaramenya wanyita odagike amwere tuikarangite hau ri agitwira wange wana ni moka ningi ni mamukora guku nyumba gwakwa ngona maroka nginyo njira ati amuoni ngimwe kanjira auoni ndera mwana wika ajira goguo nakaria na meheho nakaria by the way aragia na meheho Saimo ajira kamuria nani nake hinya uguo piu koguo ni aramona uoni nyamaza tutaongea baadaye aya akajira ni tukwaria riu ri mokire makikimukora akiura na mwana agithiko ugaka kana kanini ri nyauma nako riu aranyitika akora na bara na nie ndatindaga wira riu wa kumuhanyukia niora na kana ekira anyitite haha tondu ciana ni endete ciana yani aturana ciana cinyitite koguo ciana itiramenya ithe ni murwaru no ndirame na ndigwiciragia tu kuma na mwana wanyita akiuma na mwana agithia kiingira ngari agithie riu arathia hanyukitie aingira ngari ire irathira iyura athire agithi kwao mucie kina ngofu athie kwao mucie kina ngofu ri
riu andu na kuu ri ati agakora mundu na ngari akamwira atiriri ati ni yake na andu makahura thimu borithi he mundu ramatunya ngari ndagucinwo na hindi orire ndiramwetha Nairobi na ni orire Simon Lipitia akora mundu akamwira ngari ni yake athi kuruta andu ngari ni maume ni yake na akametia safi na no obvious ni agitwaraga no anyita no riu ri andu nao makahura thimu borithi he mundu reka atia na andu anduthi magoka kumuhura moka ri makiuga mundu uyu ni aramenyeka mahura thimu kwao makirwo mundu ucio mutikamuhure mutiramucine ni murwa ni muteuraini akiinuka kwao muthuri wakwa ahuragwo cindano cia Mathare ndaigua kindu na mukumutwara Mathari hospital ino akamutiga giteini akora riu nie ndaturaga kumucaria uthi kuguruka hena undu ungi ti kuguruka thikiriria Simon andu ao ri makinyitana mamutware ku Mathari hospital riu kuri athia kuhurwo mbica ri Simon kinyamu kingi mundu aharukagio mutwe hau thiini very scary na nie ndona ri ngira ndagitari ngimera tu matigane nake maneki nile CT scan ile unaekwa ndani nini kichwa inaekwa hapo alafu makani alafu ni kitu ingine mbaya kuzi kichwa itajichora pale unaona vile zinapumua hivi I didn't like it reure ngirira ndagitari ngimera tiriri uyu ti murimu negera gahoe nake andu ao makiuga ndagitari mamuthima maugire niki Simon ndiragutwara hau nenie ndirenda ndagathimwo to ndiramenya ni attack no andu ao marenda athimwo marauga ni murimu mamuthondeki na umenya riu hindi yo turi bara nao tondu riu ni gwakinyire handu meciragia ni ngwikite kindu kiriku ati to ni athire Mombasa riu ndithire kumuikiria indo ndagathie kuu gwika atia you know how the in-laws reason but then I had nothing to do with it no anyita riu muthuri wakwa finally ndagitari akinjira atiriri reke tumuikie haria athimwoi aga kindu tukunengere no anyita agiikio haria agithimwo gutiari kindu akimera negera imutumio muthuri wake akahoe nake no anyita riu Simon hindi yo ri nigetha gukinye hau uguo ri twari na ngari parking ni akuitwo kibande giake ni kiari kirute ni giakuitwo kogwo ni ona korwo muthuri ucio ni athire ndangiahonire ndingiatigitwo nyiki na ciana wanyita ingiatigitwo nyiki na ciana no Simon haha uguo Ngai haha kiroto giki ndarotete ni ndamenyaga no gugiuka ona gwakinya ha no gugukinyana ni agucoka ni agucoka wega Simon hau neho andu aria kinya mwana korwo muri na fellowship mao makwiraga atiriri wetuaga ni kuri Ngai na ni muhoyaga ombea uyu and then I could tell God they are not telling me that they are telling you I don't have my word I don't have my faith ndire na kindu giakwa marabatara gutambura but then ni ihinda ria hinya wa kuonekane ni andu aya marenda manyone but then God Ngai uria ndimeragira ni ihinda ria kuria gwikatia ria kuoneka riu nakuo kuria indilo gutiri mundu urajariria gutiri mundu uratwenda ne ndirikanaga kinya kuri shusho wao wakwite hindi yo twathire ku twina my mom tuoragirwo tarogi tondu obvious ni maugire ni ndogete mundu wao so imekuwa mimi ndio naroga kinya makauga ati riu gwakwa gutigoko kiria actually hiyo kitu Simon mpaka sahi but then sahi ni rimashua so I don't need ati njuke ngwire ndirogaga I only need Ngai afataire tukumenya na niguo ringi njukaga ukera atumia atiriri no kuri andu ingi muno ma victimizagwo ni arogi na we no nduri murogi ikara hau ginya Ngai agakurutira wira no cio ti undu wa gukuruta mucii gwaku no anyita no cio ti undu wa gutumote mucii waku ati ndo nwetwo murogi no anyita tondu Ngai muico horo no ari guciririra na aciraga na mana kihoto no anyita riu koguo kuria shosho wao ni agukua tuthie mathiko nginya ona tuti guti mundu urenda gutwariria actually doniria amwe mehingira nyumba tondu riu maratu avoid tarogi na ni maronia nginya crowd irio iri kwa rogi nimo kamathiko wanyita but then I didn't take it as anything so mimi huwa maybe Mungu amenipa neema ya ku rise above I don't have to go there fight, and niwaambie mimi si mchawi. Believe in what you want. But mimi niko vile Mungu anajua.
unaona. Actually Bishop Warukemi is my friend, ajerire ni uri waroga, ngimwira ndiri waroga, ona ko ngimwira na gwitu mami ni muhoi na kenjira ko ndiri waroga thiurugame gwaku Ngai akuhuranire. Ko niguo Bishop Warukemi ajerire ni muhoi ndathia kuina gwake na ndathia go gwaka he chance wanyita. Riu ri ngari yari njeherie kibande gigakuo, koguo mundu uyu ni kwabangitwo angia kuhona thire ni andu omegite uguo. Yes, we ni magukorwo magarurite gutire kindu gutigwo na ciana bara no tareke ngige guteithia ngwire tondu mona hatire mwihoko ni marona uguo. Plus ni arathie akanyitwo akahingirwo kundu akeherio kurini na ni oraga agacoka gwakwa nyumba. No anyita ni ingiakiririo guo muthuri ucio tondu athiaga garage akarara na magui ku ringi ndimuhitirie arema. No anyita koguo thuthi akomena ngui na kuu kiria garage na macuma makari ni maria mathukanu. Njoke ndimuigue aririkana agoka gwakwa njira mumbi hingurira arite heho mwiri wa hehire tondu angwana maugire ndakarie arathi kuruma kindu akerwo ndakarie ni wagwana eni ndamuikaria thiri tondu riu Saimo wira wakwa wari wariri athie ora kinya handu ngamufuata na cai na mugate kana kindu kihiu tuikare hau eketia arie riu twathie kuria na kanjira ati wagwana wamekata wanyita. So zile sasa daktari alisema nirudishiwe mzee wangu niombe na yeye tu akuje. Makira andũ ao ti mũrwaru mũnengere ki no ni ndaugaga atiriri ni ndonaga andũ ao mission yari ya kumuruta ki riu ri ngira ngimera atiriri ako mundu ni agucoka ri ndire na thina no ndagathia hana uguo agacoka uria ndamuonire niguo koguo ndikamacokeria Ngai ndagatuma acoke muguruki agacoka uria ndamuonire. Na riu Saimo he handu hakinyire ngiona ningi ngithie kuhana ta kugia witikio guthira kundu ndahoyaga to riu ciana ni ciathiaga kumurora uri cikamuona kuri arathie na kuri arorira ri riu ngahoya Ngai atiriri handu Ngai umutwe muguruki ciana ithie kumurora kiara-ini ri kaba kumweheria ukiona riu ni hakinya hau but then I didn't know yari turning point riu Ngai ni akwambiriria kwionania. Riu ndacoka nake muciiri na wa shirika hujia aria matwa shirikaga nao Pastor Mulia Redeemed Gospel Pastor etagwatia nini Mwinzi magiambia kujerera nyumba magioka makindeithiriria bareyo makihoya na mwanake akiambia kuhona. Okay, nakiambia kuhona akiambia kuhona abia kuhona ri ino ni thutha wa hauro tikarire na icio mieri iri mundu uyu arathie bafu wamuhiuhiria mai wa mwira getha mbere unajua pepo hazitaki maji hazitakangi. That is why unaona wale waguruki na huku ndenda kuigua mai hau niho ndamenyeire riu athiaga ndamutwarira mai bafu ngakora ekunite haria kona-ini na alafu agekira igoti thiini na t-shirt iguru ndenda gwithamba na ndarenda na ekunite haria akinjira nimeoga wanyita riu nie ni ndatuire ndithambagiria muthuri wanyita na gwakinya utuku ri niguo njoe tuhiu tuothe ndituhithe tondu riu nginya arata aria magugucereire ni mathire hithe tuhiu tuothe njoke thie loku gwitu bedroom tuikare nake igarura ndiakomaga tondu igarura umenye kuri arathi kana kura arora kana urokira gwika kiundu tondu no ukire utuke kiundu na kahiu eni alafu Saimo reke ngwire riu hau niho anjiragira maundu akanjira ndahithaga kindu ni anjiraga mama akanjira mam nilikuwa na tusichana twingi nilikuwa natoka tu napiga simu nikikosa huyu napata huyu lakini usijali kila kitu itakuwa sawa. Riu andu mamuruta hari ni agathiaga akanyita kamera atiriri wachaneni na huyu wachana nao mam medio final okay ona aruto hari ni kia hinya no agucoka ajira mam ni mimi na wewe and then hii kitu itaisha and then I'm final don't worry about all this ni akajira ndaikewe ngiaga teningi
afu Simon mono ria muthuri akiraga akaigwa ni arenda mutumia wake agiraga mbere ya andu okoro we mbere ya andu riu hau uguo ringi ni mucereirwo ni mundu ona koigwa kindu kiwe na hauri kajerebu kuja aka nona riu nawe ukona tondu andu ngimea kani ni akuripukari ugeka ati nona okay it was the worst experience tulikuwa nayo na watoto riu ciana itiramenya ni murwaru matidama mucomirire mamurorete okay aramariria maundu maria mataraerewa no we ni areka ati amenya ni ciana na nduwe kana ni akura tondu nona hindi wathi yake na ngofu acinagwo na mwana anyitite uguo na ndarekagia na ndakurekia kuguo the athiaga agicukaga ngari akiuraga arora anyitite mwana arakira bara ngari katinda kuhuha tondu anyitite mwana na yahanyuka na matiramenya na ni mutheru biu ini na riu matiramenya ni ateire tondu akiguthitwo ni kindu kiwe na bia so he was smart no anyita nigu nyagithirio guo riu ahunjia acio moka nyumba akihona akiambiriria go akohona immediately akwambiriria riu okahora ndamwira ari okona ni ari kanjira igego ni riramutura actually agithia gikonywo ndamutiga hano ndarenda ndimutige ni arenda akanjira usikae sana mahali kujoka hapa afu ni ajiraga mam it is me who is final tonionaga ni battle wina andu ao fiu akanjira kujoka hapa I'm final it is me and it is me who makes decision tonionaga riu ni ihinda ria kuingatwo ni murugi tondu ari riu fire na ukiria ni majokereire fiu wanyita na matiari na chance ya kurora nikigiathire na mbere marugaga tu ni ndamuroga actually Simon kwi hindi ndathire kurora mwana ari thomagira guku kinagop kwa past kwa fathers ina kanisa ya Catholic ndathi kumarora ringi makora nao ni mokite kurora ciana ciao kuto mathomithagiria ciana thukuru imwe na brothers ciao mwana akwa hingiritwo handu riu ndathie kumurira monire ni ndaingira ri ugithi kuoya mwana magakurira othe tondu no atwara urogi actually kwe hindi ndainuka mucie ugakora ni mathire kubora bagi yaku ni kurora guka kwina urogi ni kwe hindi uguthie ukaigua maringa mahoya makahoya ni kwaingira ki I lived in a frustrated life. But then my husband was telling me it is me who is final. Wanyita. No ni magu kinya. Riu nake mende kumuigeria kiundu kiriku. Giki. So when I cook food, when ajira aona tari kiundu kiuguo. Ngamwira thie wikirire thaburia-ini. I was strong. Ngamwira ndigo gwikirira so enda uweke ndiru ngimenya ndikamwikirira ki. Ndikamwikirira ki irio nie. Ndirekaga ki atia arie toni ukuigwa hurirwo thimu gakiigwa kana karirio maundu ati ni kwirwo arerwo mawaitha ukaigwa no anyita so mimi niko free tu na freedom nilikuwa napika kila kitu tunakula na watu hizo namwambia ndoji weke unaona let me tell you Simon marriage it's not sometimes meant to suit your own purpose. Or maybe there are people who are in marriage looking for love, or maybe looking for their personal suitabilities. But then I came to realize marriage sometimes ya gai ikoragwo iri ya mission. Ni kuri atumia age marutagwo kwao magakorwo ngai ni aguthondekete na agakuhe grace, but then you need to rescue some man or some guy from their strongholds, and it will cost you. Rescue mission. But then this is what you are calling marriage. Narere. No na kiroto-ini mundu ajira ndimuohe muno. Nimuohe niki kimuohete. No anyita. But then I came to realize kuri mesiegio ohikaga, but then there are strongholds na gai ena mission ina mundu. No anyita. So you as a woman
Ngai ni akuhakite na akako impact uthie utwike wa ku rescue ki tondu mundu ucio ni aramwenda uthamakini. And women fail. You see? Tondu we oretha kiri andu aria akawaida maretha thiini wa marriage. No anyita? Tondu hinda riu riothe ndari na hinda ria kumutiga. But whenever I prayed the will of God to happen, he's coming back. And let me tell you something. There are women who consider maybe so many reasons to break a marriage or maybe to leave a man. But then looking at the issues, 80% my husband was right and is okay. So 20% is whatever rage of demon that I'm supposed to manage through prayers, through the word of God and through faith. Do makiria kana ukiigua uru ni undu atiri hihi ni athiete agakoma nja wa kiko. Ndiona macio mothe. Nilikuwa napenda ujamaa. So mimi nilikuwa najali ni mgonjwa, sikuwa najali ati amefanya nini. I was not bitter about whatever has happened. And then I knew agekone ogai egejerere akugera mugaruri ogwo ndirenda gururuke, then I'm okay. Because I know Ngai ageraga nduma-ini akirehe ki. So you know tutumikire ndakuri uguo ri. No ario horo wigi atumia, but there are so many women over there. Aria morite kwa tondu hii nio ni message thimu-ini ya muthuri. Tikuiganu. According to me. Tikuiganu tondu riri. I'm learning same way he's learning. We have never been in an institution of marriage another time. So I'm learning through the mistakes and then hado ha hari. Nioro natini dirarwa nake ni Ngai. When you take the battle with your career way umioyali we. Riu ni ri okumothi kana ukorwo maundu magi. No anyita? But then when you leave you surrender some battle to God, ameruaga maundu magi na maundu urio utaramenya. No anyita? Na nyoe ko mold modo. No anyita? Riu onanie kindu kiria nyonaga ni mutumia gukorwa ataremenya. Koguo arathi go solve maundu. Na tareke ngwire Simon tonda nageria ringi ukona kiundu ta kiu ndageririe guthianga go solve maundu ma igoti-ini. It didn't work for me. Inakuwa nini mpaka unaachwa bila fair until you realize that you're supposed to solve them God's way on this. No anyita? Tindo anyita? No. Horo cio ndirakuhe. Riu koguo muthuri wakwa ri. Ni akuhona? Na hona ri. Kuria gwathondekagwo wira kuria atigite nigetha athie Mombasa ri. Riu githe ti kuriku. No ri muthuri athie riu auma riria ahoneire gwakwa nyumba ri. Andu ao mamwirire atiriri. Aumeku. Guku gwaku. Ni koko kwi murogito nginya mweherere. Athie Mombasa. Agicoka Mombasa ringi. But let me tell you Simon. Haha muthuri waku ni akumburiire uria ni njui no ndire ndamera. Matioi. Yes. Aikwera ni muhiki athire nake. Ni tondu tu ni aranjira. Okay. Ni aranjira tondu tu tuothe. No aria matioi. Aria matioi ko marahura na maundu na ndarame na ndaramera. Akirocoke Mombasa ringi. Riu ajeherere. Ajethera ndathi gwetha mwira Mombasa. No leke ngwire Simon. No na haha wira uyu ndirathie riu wira uyu riu arutaga. Ndathiete Heaven's Gate Sikusamba. And then he was employed. Ithe bia icio ti ciaragia nacio. Riu to ni atwikire gitonga na nie ndi housewife no ciana ndirarera. No ni nderaga muthuri. Ndire na thina ni wendo ni mundu kana woyo. But let me tell you, grace yakwa na indo ciakwa citigakirio murango uyu. So when you are moving out, just be very sure unatoka peke yako. Na mundu ucio arakuona anaanza na wewe from ground. Cause he neema itoki hapa and it has happened. Wanyita? Riu ni erwa coke ku ndari wira na nie ndigitwo riu nyumba yari 2 bedroom na guku guo. Na tareke ngwire Simon no na ngari ino ireherio ikarutwo guku mucie gathie igatwarwo na guku Githurai. Yathie yahithwo riu yahithwo kuri andu ana ku mucie ni basi yao. Koguo erenda ino ikirega guthie kihithio yaino kagio kwao ikirema guthie ikihithwo na guku kuri andu ao. Yale maguthi niki ni guthuka yathuka. Simon thikiriria ngwire Ngai acira na mana kihoto. Ria ndamenyire ngari ndiri hau uguo ri ngira mwathani atiriri kiria uwi ni gitu tonda me hari ni gutahwo turatahwo
kiria uwe ni gitu thiini wa nyumba ino gitigare no kiria kiao ureke githie giothe ni wanyita riu ngari haha yathie na guku Githurai yarema kuthondekeka matikani kare muone nio haria kuigwo nake mundu uyu wakwa ajira Mobi ukaga kuonia we kuria ngari ngimwira ndioi kumbe nio irwerenda kuinukio gicagi akinjira kuja ni kuonyeshe hindi ona ti muhonu fiu no ni arathito kogwa kahe maundu maria Ngai arenda njire ndathi kugira ngari tugikora atiriri ngari no betirie tari no makanika mauga ni maremirwo ni betiri tukugura na tondu ndiwe gutwara Saimo turakuo ni muguruki my dear friend uriku uyu murwaru itakio gutwara na ndigusagio na mukwa ndirahona ndathie agathie uguo katarigi agacoka riu arate hanini agacoka ako drive ngari yo nginya mucii na ni atukuire Thika road ino riu ni hoye na wire Ngai riu haha otorio ngitwereba uyu riu ndereba muthani uikarire haria tondu uyu riu tutingimenya kuria ngitutwara atwi hau na ciana agithia akimitwara hau na agipark riu andu ao makimwema riu agithie kunjeherera adiga na ngari na logbook okay wanyita Ngai ni acokia yo uguo ni amicokia riu ni no ria ndatigirwo 2 bedroom ni no mundu ndethire mundu wa kugura ngari and I survived with that money riu acoka Mombatha okuria rari acoka okuga ati agethe wira na reke ngwire Saimo ni njiraga mundu atiriri hapa chini ya jua be armed with the word of God always todo kirima-ini riria Ngoma acemanirie na Mwathani Ngoma shaitani ahotagwo ni Mwathani ni kumwira ni kwandike na ni aiguaga ni wanyita kogwo hindi no okana ni athie Mombatha ni acoka na kuuri ni nderire ngithie ngihoya ngira Ngai akorwo ni Nineve ya John uyu muhere thayo kuo na korwo ni Tarishishi mutaike wanyita kwa hivyo hakuna kitu ili work out na yeye all those times akiurura ndonire wira wanyita akihana riu cukura riu agithira piu hindi na ciana riu ni thameire kundu kungi tondu riu nuona reke ngwire Saimo andu aria moraganaga ni andu arata na andu aria makurigiceirie na ndeto iria kaingi ciuragaga kana ininaga andu ti iria irakuria ni iria uiguaga nja ya gwaku wanyita na nikio nie nyonaga atiriri saile unapitia hama ukapone mahali watu hawakujui kwa sababu the surrounding is what will kill you things unasikia kwa wale walikujua na wale wanapita kwa mlango hizo ndo vitu zitakuua no maundu maria me thiini gwa kutimari ito kusunuona ndina ngari ya kwendia nigetha muturire uthie na mbe no riu andu manyitanire kuga ndi murogi na mararia ngiguaga wanyita aria angi ni marauga kama unaomba ombea huyo unaona riu ni tukugerera turi ithwiki no tubesha tutu twa ngari ni two ndirariha nyumba ni two ndiraria niguo no my daughter ni anjirire atiriri mamu ciana ici tugutigwo nacio kogwo amoire agithia kimanengera andu aciao makigayano niguo rudenyika kana gaka kanini gakuagwo na ithe riria ari possessed kari na maundu makagia to ni arwaraga gathi nginya ICU athia ICU nao andu aya o to matoirio manjethagari riu ngona ndingithie so I used to pray God ona ndathie ndikumuhonia huranira mwana ucio na mwana ucio ari hakuhi haria ugaga ni angiathire undu ri itamenyire kana uri itamenyaga hindi no ithia rora ni tamanyamu maya maramuikira tondu arora munyitite na ni kana kanini indo icio ni ciagathumburire ihinda inene muno kundu mwana athiaga okona ni aharukia mitino akauma agitanda iguru akaingatwo ni indo icio agakayururuka akagwa thi haho gakora kiongo kirauma thakame nona ugakora mwana ucio ni aharukia kuguru kasuku-ini ka mai kana kindu tahita kindu uguo aturana mikosi ni arwarire ningi kiongo ni kiyurire na merimu ni arwarire anga ngoro ni yerwa anga ni reka atia ugicoka maundu macio mokire magithira mothe wanyita windi ondari nyika maundu mau ni mathirire mothe nake muthuri kuria maisha ni mamuikarire riu ari wika no guthia rathia gathiururuka haha retha wira ratha wagiriru gutiri kindu arona wanyita riu ainuka kwao riu akikirwa atiriri riu ndungikorwo arari guku rari na wira na family na ngari ucoke uka kuirigaga guku wakirwo tiko tondu ni akuma Mombatha athie kwao
athie nginya akigeria Nairobi no guikara no nie ndiamea kuria ri riu ngikora ni athire mucii na kwa riu makiona he riu ici ni thoni guku kuri andu aitura riu mamo riu akirwa riria erirwo guo ri akiambata abatari no it's like 7 months skado yo yothe rathirira uguo okiria akije akihurira thimu akijoria mubi weko kimwera ndio Nairobi no twaguko tuonanire tondu mutiaragia iri yothe no akwaririe na thaa ingiaga ku block kuringana na uria mamudi na uria arerwo ni andu mundu mi agicoka na thi nyingi ni steam ni cokaga thi muno tutiaragia na ona gutire tutiaragia no twarie kana twage kwaria riu ni ta mundu mwarigana neirwo no ari okuo thaingi ni agukuhurira hwaini agakanjuria itakuwa tu sawa usijali unaona hiyo taisha acoka gathia aikara wiki ta igiri uguo ndarakwariria wanyita no riu hindi iria athire agithiururuka agithikigeria guikara na mundu ungi akirwara mundu ucio akiinuka mucii jamani ingi agitigwo nja riu akinjetha oka riu nona ni arerwo ni andu ni aramenya ni murogi uyu ndaramenya no ni aramenya no ni afinditwo agirwo we murogi riu acoka oka ri agorire handu ndaikaraga na haha Uhuru Junction na ciana agiuka hindi yo wamuona Simon mudadi wa thambitie mudadi wa rugeire akakorwo e mwega mona ahuritwo ni yani agereire kiundu athi ahuritwo agathira plus ukikaa kwa Mombasa kuna gozi nyingine ile nyingine inakuanga maybe hizo maji za chumvi yule todo wacha tuseme mimi sijaika chini ati tukesi na mtu Simon kori andu madira gina andu ohe no we nduri muohe we Ngai ni akuigite otheri-ini athe ni urahoji mundu muohe kana waikara thi mucire na mundu we Ngai ni akuhete uhonokio na autwara heights katika ulimwengu wa kiroho but then now you want to sit down case with somebody that doesn't even know God ati uru murito tocio wahohania na mundu muohe no we wicuba ni urenjierewa no uyu ti mundu urerewa tucukie ati tugwita cira tucira never koguo ni woka sasa jua uliambiwa ni mchawi so mimi kwa sababu nao tulikuwa na vita yenye ilikuwa kubwa ni kwa sababu hawa ni watu wa Sabato mimi ni wa kiroho so mpaka nyumbani wanasema mimi ndio naroga huko devil worship nini niko na maroho za makanisa sijui gani wananiambia hivyo but then nie na nie ni daugite honokio nduriuma muthuri na nduriuma kihiko aitatoka kuzi ni daumite kundu we na Ngai we gathabari ho ni daugite akorwo hiki ni wakwa kuma na matuini ni akuhuranira na korwo ni ti wakwa I let go no dingi surrender ati ni undu wa ati ni mwanjira ati hike kwa nyundo no nginya ngaki I won't surrender that one wanyita riu ngikimwira uliambiwa ni we ndio utaamua kama utakaa kama riu ngioka ngimwira cai we haria na tondi kwenda gukuhutiria wikire kana wiki atia akikirira gacai agisama sama ogwa gicoka kijira reke thie to ndamenya haria wikara ndio ka gukura takuja kukutembelea sasa sijui jamaa amezunguka dunia imefika mwisho mimi niko pale na watoi ciana ingi ciakwa ciagaitwo kuri brothers yake ingi kagairwo riu kiria uturaga wiraga Ngai arithie ngoro cio mahithe tondu na moka hahari muturire ndi naguo haha ndihota nginya kumatwara thukuru ndirahota ki manyita riu okari ngikimwamukira tukiaragia kijira ndathie ni ndiuka gukorwa ndamenya hari ori Saimo kumenya hari ari uka kundora ni rucio hwaini na mapepa bag na maku ni ashoka akijoria mimi nimeona nikuje ona kidheti muthuri baba watoto wanne and the wife the husband of my youth so karibu mimi sijaikuwa na chance ile ya kukesi ati ulikuwa wapi ulifanya sijawahi unaona toni warigwo ugo dakwira difference mundu chained na mundu free how do you sit down to reason yes unless afunguliwa kuja kwa mwanga then you reason together no riuyo getweitwa na ngoro yakwa uria nderaga ciana ciakwa niguo ngurera ahana na tondu ndamurora ti muru he is a good provider my husband even today
Me, the way you see me, I don't have, I'm not doing even anything. He's a good provider and good everything, but kanyama kale ni manageable. Okay. Yes. Leure. Ni acoka. Tutigotinda tukiaria mathogothanio tondu riu ndeto icio na twaririe ni cia miaka iri. Mukanda ucio ni muraihu muno. Na riu tuti wakwanie ni ndungihoji ngoma tondu ndikuhe mandundu kinyona ki na no ndireonagira. Koguo nduramenya kiri urathi kumuhoji. Niguo. Wanyita? So the guy just came back. Acoka muciiri. Sasa tuko hapo tu na tumepewa nyumba ingine. Sasa tulikuwa nyumba nzuri, sasa tuko kwa nyumba ya mabati. And then mwene ahete nyumba thiini wa nyumba njega ya Jericho ino mainire, akahe nyumba makite haha thi. Riu hau niho uyu ekatia acoka. No anyita? Bado mimi naenda no kwi hindi ndathi ya kanitha ndarora maundu maria mandigiciirie ri. Ngathie kanitha ngacoka ngainuka ngauga atiriri. Yes. Niguonete kundu kuria guothe Ngai tuhitukiire nawe. No ndaigua andu makiina ngauga hihi Ngai ugeka andu aya uri uranjikire ukamonia maundu mau unyoneti ndiga maiguira ndi nyumba tha icio ni tha iria ndiraigua ndithi pio ndirenda undu wa Ngai ona uriku. No ningire gugikinya hwaini ngukorwo herete na ndimwire Mwathani, I want to be like Habakkuk. Ona ingikauma jagore kwina mahiu na kwina ki, I'll still rejoice in the Lord of my salvation. Niguo. But then ukikaa chini uanze kuhesabu uchungu, nasikia watu na gabi ya kumwira ririkana andu acio no maiguire tha na thutha wa gutwarana nao ndukameke uyu urarukire nyone. Niguo. Mwanyita? Ndimuthurie hau ni no ndirathi kanitha kathie ringi ngathirwo ni hinya. Simon uri wario ni undu ukarutaga nguo ukaikara mahoya matirathie. Ukaikaraga thimitini. Wanyita? Unaenda chini ya kitanda uchi. Vitu zimekuzungukia. Niguo. Ukaigwa ta ndai kuhoya utarahoya kana ni ta guthii matarathie. No iroto ciaku ni very clear Ngai ni akuhe maundu. No wokira gutiri undu cenjetie. Ndirona situation nie. That's another sermon. God might be silent but present, very present. Wanyita? Riu acoka hauri atuika jamaa wa gukomaga tinda toro. Let me tell you, Simon, ni wega gukoragwo na ufunuo wa kiugo kia Ngai na kuroraga andu aria maikara na Mwathani ri ugetua niwe ihinda riri. Because let me tell you, if we come to meditate about David, Daudi ni yakuire na agithi, but we'll take forth the testimony. It is me and you. Nema? We'll take forth the testimony of Elijah. Wano ogwetia mwaki. Wanyita? Very true. We'll take forth the testimony of overcoming bondages like Rahab. No, tige mitugo no rise above. No, rise above shio na mitugo. Na still ohonokie ruruka rwanyu. No anyita? It is me and you. Very true. Who the woman will stand like Sarah, and God will give you power and authority. Ate ekogwo Sarah auga urekererie Hagara athie. Who the woman will stand there? It is me. Very true. No anyita? Ngai akindirikania atiriri. Herod ri hindiria was it Herod amekula nyasi miaka 7? No. It was Nebuchadnezzar. But riria remeire Ngai agithie githaka akiria nyeki miaka 70 ni muruengo mugwanja agicoka ri giti giake no giti ikarirwo ni mundu no yacokireho. Let me tell you, I looked at my husband and I meditated, and then I took himself like the Nebuchadnezzar. Yes, he has gone through what he has gone, but now it's time acoke giti-ini giake. Ndagire no funuo cio na ngiuga this one must work tondu ndiu niki giatuma menye uguo. Nwanyita? Let me tell you same thing. Okabiriria gukoma na ndarauma nja. Nwanyita? Na niwe tutegemeire nuona nioka. So grace iria ndirari nayo riu no nginya ki icoke mwena wake. Niguo. Nwanyita? Kegwire Simon, ndathire ngiambia kuhura iratu rangi iria thia nacio wira tene.
Ona iratu iria cikao ni cia wira uniform. Nona thuti iria curagio hari ogo ikareo ikagia rukungu ikahana kiria. Ngicihura na ngicihura. Ndacihurire na ufunuo ucio. I'm taking Nebuchadnezzar back to his throne. No anyita? Because that's the revelation that I've got. No anyita? Na tondu bia guka gukoma akiambia kuheo iforua na gukutumikiria tu hoteli-ini. Na let me tell you, saa zile unapitia unakuanga uko karibu sana na Mungu. I don't know. When you are too much oppressed, na wigua Ngai muno. Noana? When you are too much isolated or rejected, the voice of God inakuanga so sound. Noanyita? Na nikio wonaga riria Ngai arenda gukwira undu kana arenda guku take to another level, kindu kia mbere akoragwa rejection kana isolation. Because that is why you don't have to be hearing other voices or maybe concentrating to other things. Nigetha ugie na nafasi ya kuigua Ngai, no nginya ukorwo isolated to. And sometimes we go through so much pain to get isolated, to be separated. No anyita? Si unaangalia the life of David, o kuria kwanyu, the life of Joseph, kuria ragera, has been isolated by the people wa nyumba yao. Unaona? Isolation and separation is called very painful. But then it's a true process. Na nikio jeraga mundu, tiga kuga uhoro wa isolation, call wa rejection, call yourself isolated for God's mission and purpose. And so as to hear. No anyita? So as to hear God no nginya korwo teganicitwo na indo nyingi muno. Na nona andu ta maragutiga. No andu ni makoragwo makigwa ni marenda gukweherera tondu Ngai ni marenda. Na sometimes ndeke ngwire no yarogi ni matumaga ugie na direction. Let me tell you, Simon, I came to learn we kundu rafatara ukirirwo guku nginya no uikirio indo na ikinye tondu Ngai ni arauga ni uthiururukite haha ihinda inene. Let me tell you, and for my life I've learned that all things work together for good. Na tondu ni ndirarora ngona rigo ground yakwa ni njega, then kiundu giki kia ngora ni kiuru, but then I believe thiini wakio ni ndiraigua ngwa na marurume na ni ndiraigua heni, but no nginya gukorwo na kamugambo gaceke ka Ngai. Na tondu tiga ni undu andu mahiuhaga guthii gwika maundu kana kwiita kana kwiyuraga, thiini kaingi ungirora maundu-ini maria ukoraga mundu eyuraga auma hakuhi ku breakthrough, auma hakuhi kumira. Wanyita? No riu we ara kama undu kuringana na uria onire na maitho make. Wanyita? Riu muthuri nioka, ndahura nguo, ndahura shati na ndacinyorokia na ndera Jehova nduda ni ihinda riake ria gucoka wira. Let me tell you, the same place arutaga wira, post yo yake ikianirirwo. Riu na ni kundu kwa renovate na ni gwatuika kweru ringi, post yake ikianirirwo na gugiuka andu a university, andu athomu kumukira. Remember my husband only holds a certificate. Andu moka meka interview, we athie hori ru ndamuragia unipe maono, ngimwonia gukira thakenda ku interview. Akajira nimeota na hivi na hivi na hivi, na nilikuwa namwambia take this word and take it, idio tutatembea nayo. You are Nebuchadnezzar and that was your throne, because he was a supervisor. Unaona? So tutatembea na hii neno hata leo. Me whenever I'm praying, I take one word and I walk with it. And then it happened. Yakuhe wira. Okuo acokire kuo hau aikarire mbere. Na agicoka ho tondu umite supervisor, acokire manager. Wow. Yes. Riu ugo niguo nyendaga kwira mundu thiini wa kiugo kia Ngai kiugaga people who know their God they shall be strong and they shall do exploits. Very true. Urabatara kwimenya no menye Ngai uri uri thiini waku. Na tondu Simon nguka twarie uhoro ucio uria wa utuigire rugano ru nginya riu muturire wa umuthiri to turio nake ri ni ngienda kwira mundu atiriri he mundu uneagwo moko-ini maku he mundu unengeragwo moko-ini maku mundu tocio urerwo ni Ngai ni muohe kana maybe ukarogora background ya mundu and then you recognize, so maybe ukageria kurora ni maundu mariku urarua namo kurio either hikite kana kurio hikanitie. No ngimenya mundu ni muohe kana urore maundu maria mari na kuguo umamenye
umenye nimo urabatara kurwa namo no ti kurwa na mundu umenye demons na strongholds iria ukurwa nacio no ndungihota kurwa na mundu no anyita tondu riu bara ya mundu tanie utari muohe na mundu muoheri bara yo ndungirikia ati na guthie thirikari ni ndiri undu ingikwira ndingikuhe results ona ungiiga thuri hau mutika come up na solution but tondu Samioni nguka gukuhe rugano rwa mundu ucio na tondu ni athire handu agikigaruruka ri ni tugoka kuhe andu hope kuri atumia marate andu ungimu manage tu na maru na kiugo kia Ngai na mahoya and faith ni kuri mundu urarora ukamutera kaundu kanini na tumenya atiri turi atumia wena ciana cia imwana were ukenda anyitwo ni mutumia uhana atia ukenda hikire mutumia uhana atia so a seed eno sorora kwanyu urore onawe wina strongholds cingituma onawe wiki atia uhurwo ni kihiko gukuguo tondu njugaga angiko kwanyu kwina altars thutha kana kwina mithigi kana strongholds nicio cirutaga ciukaga cigiguconnectaga na miaki ino o ikienda muci uyu uthire no anyita koguo we ureciria ni muthuri murarwa nake no arora thutha ukona kwina mithigi kwina itha mothamaki maratuma muci uyu uke expose agwo kuri maundu makonina koguo rekei to deal na mothamaki to deal na strongholds no to tige ko deal na do individually tondu right now Simon kirora thiko ici ri andu matigire kurwa na ngoma makiambia kurwa na andu how do you weretwo ni Ngai uhetwo hinya na wathani to trample over scorpions and dragons how comes now unachukua hiyo nafasi unapigana na mtu and that is why unaona mwanaume mzuri ugemanage ukifika hapo wewe unaomba Mungu akpe kijana wako mwanamke anaweza manage cause all together gotire modo perfect yes gotire modo perfect actually no nginyo heo kindu wiki atia tondu ndona merirwo atiriri thii murore bururi uria wina ukinaniria niguo ndamuhe mokire kurehe report ya Majitu nimona Majitu so and then God has given you power and authority we muhe kiugo na we muhe roho wa Ngai no konio kuhoya cause David arauga ni ufundithitie moko makwa haro iria utangihota kurwa ri Ngai ni ingiragira cause the Bible says when the enemy akikuja ni kazi ya Mungu kuinua kiwango na ile vita Mungu haja kufunulia si yako lakini ile vita Mungu amekufunulia ameona uko na uwezo Saimore ke to proceed na rugano ru muthenya uri ongi ukunengera nigetha tuke tutwarithagia andu tukimaheaga hope agemagie matige kwiita ni undu ungi manage ni undu wa process ya Ngai undu Ngai araguthondeka otani tondu ru ndari na mahinda maingi muno magukorwo twikitie na ciana ruwi na ngamaikia kana ngorwo hikite na ngakorwo hikite but then I look at it like this my daughter riu aguthie kuhurana na ngoma iria ngirahotire kuhurana nacio athia kamanage na ni ndonire na nderirwo ni Ngai na ngiru wamutigira bare yo niki bara ingihota kurwa and then I free my generation wamutigira bara yo niki niguo so kuna vitu unaweza kumanage na zile unaona hauta manage Mungu atakupa direction amen God bless you so much tuonane muthenya ungi ama Mama Shem ama Mombile na YouTube enda pale kwa nyimbo zangu unaweza subscribe and maybe tupatane hapa wakati mwingine Mungu akipenda mahe namba ya thimu ndio mundu ungienda kwaraniria nawe mundu ungikorwo handu ungeigwa uhoro ucio kana wira ucio wende twaranirie nawe maybe I inspire you I encourage you no uhurire thimu namba 0714 577 854 thank you so much thank you muno ndio wa testimony yo yaku na ino urutani we iguru muno na at the end of the day ni tuona solution ni maombi na arume na ile tugocire ni moigwa ti andu othe makomagwo nao au muno no nire mwire tu he muthuri wa njirire ni kuri ile tumarutaga thura ta mararumwo ni thuraku we kora wa koma na ngoma mwenyewe riu so maundu maya ni twaragia muno guku na ni kuri andu maigwa story ta icio makuga ni stories za jaba but me through zile vitu nimesikia na zenye nimeona gukorwo ndi haha ni ngoretwo na exposure muno ya maundu maingi na ni riu ni menyete maundu ta uguo andu mamoyaga so you have to be very careful you guys na
ni wagenia muno no ni tukaria muno hindi wengi tuone solution yake hikoti gutigana just try to find a solution na hindi ria wacemania na bara wamenya kwina magongona fulani marahurana nawe the best thing ti kumeherera you have to fight for you for yourself for your kids for your family and you have to win because we are winners. So she's a good. Actually, throughout the whatever, we are now married for 26. He's still the man in the house. Yes, cianaisho imwe ni ire mawira iria ingi ciekiria ni andu merugamirire. Actually, they is out of the family of 4 kids. I only have 1 kid in the house. Wow, taigore ngai ekama. And he still remains a super dad. Ta imagine kono wano giruge anyway, we'll come here next time. Part 2. Mungoje tu hapo for now. Tuseme Mungu awabariki sana. Tunawapenda na mkuwe na wakati mwema. Asanteni sana. Thank you. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno. Kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru wi Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti na handu haha kuringana na uria urahona to ni juni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake mucie waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kiguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungenda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungenda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire farafara ino ni farafara murona haha uguo ci haha farafara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucie wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ndona fengi ta KCB Equity Bank ndona Cooperative ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ini cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria broti cicina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau mwe karibu sana hurana beo ya thimu 0724 33 3313 karibuni sana.